Evropa je počela da izbacuje klasične sijalice iz upotrebe. Od juče ih i ne proizvodi. Plan je da se pređe u potpunosti na štedljive sijalice. Da li ćemo mi učiniti nešto slično? Što zbog Evropske unije uštede novca ili svesti o globalnoj potrebi uštede energije? Vremenom će evropski propisi biti prihvaćeni i u našoj zemlji, a proizvođači očekuju da u Srbiji tek počne ozbiljnije korišćenje štedljivijih sijalica. Klasična standardna sjelica ako za davanje iste količine svetlosti troši 100 vati, kompaktna štedna fluo troši cirka 20 vati. To je prvi aspekt ušteda električne energije. Štedljive sijalice sadrže živu, ali male količine do 5 mg, što je manje u odnosu na primjer, toplometar. I ove sijalice imaju svoj kraj, ali retko pucaju. Znači ona jednostavno pregori, to se i vidi vizualno, naravno ovako kad se pogleda često se pojave one crne fleke na kraju i to je to. Evropska unija dozvoljava prodavcima da rasprodaju zalihe klasičnih sijalica. Stručnjaci Evropske unije proračunali su da nove sijalice mogu da uštede od 60 do 80% električne energije, dok kritičari tvrde da ove sijalice mogu da proizvedu svetlo koje doprinosi depresiji. U prodaji u Srbiji već uveliko postoje štedljivije sijalice na koje se građani polako navikavaju. Po potrebi, znači dnevna soba, kuhinja, to tu imam. A kupatilo i ovo gde je malo kraće i slabiji intenzitet, onda tu držimo ove obične sijalice. Trenutno koristimo obične, a u tim štedljivim mislim da je to marketinški. Korak posle štedljivih su takozvane LED sijalice, koje ćete morati da menjate na svakih nekoliko godina. Žaklina Tatalović, Fox televizija.